Ubu mu gihugu cy'Ubwongereza imyigaragambyo ni yose, abaturage bakwiye mu mihanda, abapolisi nabo barimo baracunga umutekano bagerageza guhagarika imyigaragambyo, aho abaturage barimo bavuga bati nabambwe mumuzane tumubone, uwo nguwo ninde, ese ni mwene nde, asengera muri hedini, afite ihe myaka, yitwa nde, n'ibindi byinshi. Gusa ntibyaje gutinda, umucamanza yabonye ibyo byose aravuga ati uwo mushaka bamwita Axel Rudakubana, ni umunyarwanda ufite imyaka 17. Uyu mwana yinjiye mu ishuri afite icyuma, iki ngiki umushyo rwose bahatisha ibirayi, atangira kujombagura ibyuma, ajombagura uwabonye ahereye ku ruhande, ajombagura abagera kuri 11 ndetse n'ababiri mu batoza arabakomeretsa. Ubu ngubu tuvugana imiryango igera kuri 3 yamaze kubura abana babo 3 batoya, umwe w'imyaka 6, undi w'imyaka 7 n'undi w'imyaka 8. Aba bana b'abakobwa reka tubifurize iruhuko ridashira. Nanaguye ikaze hano kuri YouTube channel yacu, nimba ari ubwa mbere uhageze kandi subscribe. Axel Muganwa Rudakubana niwe wamenyekanye ko ari we wagize uruhare mu gutera ibyuma abana b'abakobwa 11, abatoza 2 ndetse 3 mwabo bana bakaba bitabye Imana. Ibi byabereye mu Bwongereza mu isomo ry'imbyino yitiriwe Taylor Swift ani Southport. Uyu Rudakubana ufite imyaka 17 gusa y'amavuko yashyizwe ahagaragara nyuma y'uko umucamanza akuyeho amabwiriza yo kudatangaza amakuru ye nubwo ari umwana muto. Mu busanzwe mu bihugu nk'Ubwongereza ntabwo iyo wakoze ibyaha ari munsi y'imyaka 18 ngo nukuvuga umwana muto bamutangaza mu rwego rwo gucunga umutekano we, ariko uyu nguyu Rudakubana yabaye umwihariko kuko byatumye bakuraho iryo tegeko rishinzwe kumurinda. Yakomeje kuba kasa mutwe koko, yamenyekanye cyane mu ruhame nyuma y'igitutu abaturage bakomeje gutera leta y'Ubwongereza ndetse bayisobanuza ibibazo byinshi cyane nk'ubwene igihugu bwe, idini rye, impamvu yatumye abikora, ubwoko bwe n'ibindi. Ibi byose byatoye nuko nyuma y'uko ubu bwicanyi buba, abaturage bakomeje kubaza se ko batwiciye abana ninde wabishe, turamenya tubariza hehe. Mu gihe nta makuru leta iratangaza, ntihaciyemo igihe kinini hahise hatangira gukwirakwizwa ibihuha bivuga ko uwahitanye aba bana ashobora kuba ari umuyisilamu. Ubwo abaturage bahita bagaba igitero ku musigiti ndetse no ku basilamu bagamije kubasenya ngo bihorere, dore yuko abasilamu bakomeje gushinjwa gukora ibikorwa by'iterabwoba mu bihugu by'i Burayi. Uyu Rudakubana yavukiye Cardiff muri Wales ku itariki ya 7 Kanama 2006, avukira ku babyeyi bakomoka mu Rwanda. Ababyeyi be ni Alphonse Rudakubana ndetse na Letitia Muzayire. Aba babyeyi berekeje mu gihugu cy'Ubwongereza mu 1996 aho bari batse ubuhungiro. Umuryango wa Rudakubana wimukiye i Southport muri 2013 batura ahitwa Banks, ariho n'ubu ngubu bari bagituye. Axel Rudakubana ugiye kuzuza imyaka 18 mu cyumweru 2 biri imbere, yamenyekanye cyane nyuma yo gutera ibyuma abana b'abakobwa bato i Southport ku wa mbere tariki ya 29 Nyakanga. Kugeza na n'ubu ntago baratangaza impamvu yatumye akora ibi ngibi, ariko uyu nguyu Axel yari asanzwe azwi na polisi kuko si ubwa mbere. Hari n'ikindi gihe yigeze kwirukanwa ku ishuri bamuziza gutunga icyuma kigoronzoye, aho bavuga ko yigeze kwinjira mu ishuri afite icyuma agahagarara imbere. Icyo gitero turi kuvugaho cyabaye ejo bundi ku wa 29, nakubwiye ko cyahitanye abana b'abakobwa 3 aribo Alice da Silva w'imyaka 9, Bebe King w'imyaka 6 ndetse na Alicia Dodd w'imyaka 7. Sabo gusa kuko yakomerekeje abandi bana 8 b'abakobwa ndetse 5 muri bo bararembye cyane bari mu bitaro. Ntago tuzi nimba nabo nta uraza kuhasiga ubuzima. Nyuma y'iminsi 3 yose amazina yakomeje kugirwa ibanga, umucamanza mu rubanza i Liverpool yakwiyeho amabwiriza yo kudatangaza amazina ye kugira ngo ahanagure ibihuha, bityo amazina ye ahita ajya ahagaragara. Ibi byatewe n'amakuru y'ibihuha yakomeje gusakara ashinze abandi bantu batari we. Nyuma yo gutangaza amazina ye, ikindi cyakomeje byari ukumenya idini rye, nabyo byakomeje gutera ibibazo byinshi bikomeye cyane ku banyapolitike. Ku mbuga nkoranyambaga bavugaga ko umwicanyi ari umusilamu, amakuru y'ibinyoma yavugaga ko uyu musilamu yafashwe, umwicanyi ari umusilamu, ariko idini rya Axel Rudakubana ryashyizweho akadomo kuri icyo kibazo kuko baje gutangaza ko ari umukristo. Ubwo abasilamu bahise babona gahenge.
umucamanza Menali kwisobanura ku cyatumye akuraho aya mabwiriza ndetse no gusibanganya iri tegeko burundu, yavuze ko ari ukurengera rubanda nyamwinshi ndetse no gukuraho imvururu n'imirwano idafitanze agaciro yabereye mu bice bimwe na bimwe by'Ubwongereza kubera iki gitero cy'uyu mwana ubu ngubu ufungiye mu kigo cy'imfubyi kirinda abana. Urubanza rwe rukaba rwimuriye kuri tariki ya 25 Ukwakira. Gusa mu rubanza rwabaye no munsi, ikinyamakuru The Guardian cyatangaje ko yahishe isura ye kandi yanze kuvuga. N'aya makuru dufite ubu ngubu, ibindi biraza kugenda bijya ahagaragara, turaza kubibatangariza.